Dobrodošli na kanal A Studio 61. U životu se često susrećemo s ljudima koji nas ne prihvataju, onakvima kakvi jesmo. Ova situacija može biti vrlo bolna, naročito kada se radi o bliskim osobama poput prijatelja, članova porodice ili partnera. Psiholozi nam pomažu da razumijemo zašto se ovo događa i kako se nositi s tim. Ljudi često imaju određena očekivanja i predodžbe o tome kako bi drugi trebali da se ponašaju i žive svoj život. Kada se njihove predodžbe ne poklapaju s našim stvarnim ponašanjem, može doći do sukoba. Psiholozi objašnjavaju da je ovo zbog toga što su neki ljudi skloni projektovati svoje želje, strahove i nesigurnosti na druge. Kada ne uspiju kontrolisati ili oblikovati naše ponašanje prema svojim željama, oni nas počinju kritikovati ili odbacivati. Ovaj fenomen je duboko ukorijenjen u ljudskoj psihologiji. Ljudi žele osjećaj kontrole i sigurnosti, a kada ne mogu kontrolisati svoje okruženje, postaju nesigurni i anksiozni. Odbacivanje drugih zbog nemogućnosti kontrole je mehanizam kojim pokušavaju vratiti osjećaj kontrole i samopouzdanja. No, psiholozi nas uče da to nije naš problem, već njihov. Važno je prepoznati da ne možemo svima ugoditi i da ne treba težiti tome. Psiholozi naglašavaju važnost postavljanja granica i očuvanja vlastitog integriteta. Ljudi koji nas ne mogu prihvatiti onakvima kakvi jesmo, nisu vrijedni našeg vremena i energije. Postavljanje granica ne znači da smo manje empatični ili pažljivi, već da poštujemo sebe dovoljno da ne dozvolimo drugima da nas oblikuju prema svojim potrebama. Psiholozi također savjetuju da radimo izgradnji samopouzdanja i samopoštovanja. Kada smo sigurni u sebe i svoje vrijednosti, lakše je nositi se s kritikama i odbacivanjem. Samopouzdanje nam omogućava da prepoznamo da problem nije u nama, već u onima koji ne mogu da nas prihvate. Jedan od ključnih koraka u procesu prihvatanja sebe je razvijanje emocionalne inteligencije. To uključuje prepoznavanje i upravljanje vlastitim emocijama, kao i razumijevanja emocija drugih. Kada smo emocionalni inteligentni, možemo bolje razumjeti zašto se drugi ponašaju na određeni način i kako njihovo ponašanje ne treba da utiče na naše samopouzdanje. Na kraju, važno je okružiti se ljudima koji nas prihvataju i podržavaju. Psiholozi ističu važnost zdrave društvene mreže koja nam pruža emocionalnu podršku i razumijevanje. Takvi odnosi nam pomažu da se osjećamo vrijednima i voljenima, bez potrebe da se mijenjamo prema tuđim očekivanjima. U zaključku nikada nećete valjati ljudima koji s vama ne mogu onako kako oni hoće. To je njihov problem, a ne vaš. Radite na svojoj emocionalnoj inteligenciji i samopouzdanju. Okružite se ljudima koji vas prihvataju onakvima kakvi jeste. Tako ćete živjeti sretniji i ispunjeniji život.